Dragi đaci, i danas se družimo zajedno na času matematike. Učimo još jednu tehniku pismenog oduzimanja trocifrenih brojeva. Učimo oduzimati trocifrene brojeve s prilazom jedinica i desetica. Prije samog početka rada na novoj lekciji ponovit ćemo kako u stvari pismeno oduzimamo. Kada radimo, djeco, pismeno oduzimanje, ali i pismeno sabiranje, najvažnije je da pravilno potpisujemo cifre. Znači da moramo pravilno potpisati jedinice ispod jedinica, desetice ispod desetica i na kraju stotice ispod stotice. Također je važno znati da se račun počinje od jedinica. Znači, računamo jedinice sa jedinicama, zatim desetice i na kraju stotice. I vodimo računa da račun kreće odozgo. Odozgo prema dole, a ne obrnuto. Tu imamo i našu mini, da ne budemo danas usamljeni, a ona će nam pomoći da danas ponovimo tehniku oduzimanja. Znači, tehniku koju smo ranije učili. Ove primjere, djeco, zabilježite u svoje sveske. Upisat ćemo prvi broj 678, potom znak minusa i pravilno ćemo potpisati broj 324. Ja ovdje nisam naznačavala jedinice, desetice i stotice iz razloga što smatram da smo to do sada trebali i naučiti. Kao što sam već rekla, račun počinjemo od jedinica, u našem slučaju 8 minus 4 daje 4. Na red su došle desetice, 7 minus 2 jeste 5 i na kraju stotice 6 minus 3 jeste 3. Dobili smo rezultat 354. Sljedeći primjer također bilježimo svoje sveske. 678 minus 192. I ponovo krećemo od vrijednosti jedinica. 8 minus 2 je 6. Sad su na red, djeca, došle desetice. Kao što vidite, od 7 trebamo oduzeti 9. Obzirom da je 7 desetica manje nego 9 desetica, pozajmit ćemo od 6 stotica 1 stoticu ili 10 desetica, pa ćemo dobiti 17. 17 minus 9 je 8. Ne zaboravimo, kada je 6 stotica pozajmilo 1 stoticu, više ih nemamo 6, već 5. I računamo 5 minus 1 je 4. Rezultat 486. Ove primjere znači zabilježimo u svoje sveske. Draga djeco, nakon što smo zabilježili primjere u svoje sveske, odradit ćemo još jedan primjer pismenog oduzimanja trocifrenih brojeva. Spremni smo za novi račun. Vi ćete u svoje sveske zabilježiti naslov pismeno oduzimanje oblika 426 minus 289. Za ovu tehniku oduzimanja poslužit ćemo se jednim zadatkom i dječakom. Zadatak prvi nalazi se u vašim udžbenicima na strani 70. Sada zajednički čitamo i analiziramo zadatak. Biciklisti voze utrku i jednom je do cilja ostalo 289 metara, a drugom 426 metara. Kolika je udaljenost između biciklista? Da li smo saznali kolika je njihova udaljenost, potrebno je da oduzmemo od broja 426 broj 289.
89. Kao što vidimo u postavljenom zadatku, potpisali smo pravilno i račun kreće od jedinice. U našem slučaju trebamo oduzeti 6 minus 9. Ako uporedimo jedinice, 6 je manje od 9 i ne možemo od 6 oduzeti 9, ali možemo i moramo od desetica pozajmiti jednu deseticu, kao što vidimo u zadatku. Znači, od 2 desetice mi ćemo jednu deseticu pozajmiti i imamo desetica plus 6 jedinica je 16. I tako, djeca, od 16 oduzimamo 9. 16 minus 9 jednako je 7. Upisujemo cifru 7. Na red su došle sada da oduzimamo desetice. Ovdje kod mene piše 1 desetica je manja od 8 desetica. Zašto tako piše? Jer od 2 desetice mi smo jednu pozajmili i ovdje je, djeca, ostala 1. Kako od 1 desetice ne možemo oduzeti 8, idemo od stotica pozajmiti 1 stoticu. 1 stotica sadrži 10 desetica, pa tako dobijemo 10 desetica i 1 desetica čini 11. 11 minus 8 je 3. Pozajmili smo i upisujemo cifru 3. Na kraju su nam ostale stotice. Ne zaboravimo da je 4 stotica je dalo 1, pa je sad tu ostalo minus 4 3. 3 minus 2 je 1. I dobili smo konačan rezultat 137. Udaljenost između biciklista je 137 metara. Riješit ćemo još jedan zadatak. Ovaj put s nama je tu Miki. Računajmo zajedno. Ovaj zadatak pišete u svoje sveske u vidu računa. Miki je skupio 384 konvertibilne marke. Potrošio je 195 konvertibilnih maraka za kupovinu novih patika i jakne. Pitanje glasi koliko mu je ostalo konvertibilnih maraka. Mi ćemo od 384 oduzeti 195 i krećemo. 4 minus 5 ne može. Pozajmimo od desetice deseticu, pa ćemo imati 14 minus 5, to je 9. Na red su došle desetice. Više ih nemamo 8, već za jednu manje 7. 7 minus 9 ne može. Od stotica pozajmimo jednu stoticu, pa ćemo imati 17 minus 9, to je 8. I na kraju, na mjestu gdje je vrijednost stotica 3, sada je 2. 2 minus 1 je 1. Dobili smo rezultat 189. Miki je ostalo 189 konvertibilnih maraka. Sada ćemo provjeriti da li je naš račun tačan. Kako? Suprotna radnja oduzimanja jeste sabiranje. Pa ćemo sabrati rezultat 189 plus 195. Ponovno krećemo sa jedinicama. 9 plus 5, 14. 4 pišemo, a 1 šaljemo deseticama. 8 plus 9, 17 i 1 je 18. 8 pišemo, a 1 šaljemo stoticama. 1 plus 1 je 2 i 1 je 3. Dobili smo rezultat tačan 380. Sada možete samostalno nastaviti s izradom zadataka iz udžbenika strana 70. Zadatke radite u svoje sveske uz obaveznu provjeru. Radite polako i bez žurbe. Sretno!